Niki gituma abategetsi bo mu karere harimwo perezida w'igihugu c'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu ca Kongo bariko baribasira igihugu c'u Rwanda ko aricyo gihungabanya umutekano mu karere? Koko u Rwanda nta mabuye y'agaciro rufise nk'uko perezida w'igihugu ca Kongo yaraye abitangaje, aho yavuze ko atangazwa no kubona igihugu c'u Rwanda kigumya gutera imbere kandi nta mabuye y'agaciro gifise. Koko u Rwanda rwiba amabuye y'agaciro muri Kongo, akaba ariyo mpamvu n'intambara iri muri Kongo itarangira. Koko se nta mabuye y'agaciro u Rwanda rufise? Niki gituma ibihugu byo mu karere bigumya byataka u Rwanda bikavuga ko ariko rutuma batabona amahoro mu bihugu byabo? Ese koko nihe byabihuriye n'ishari ibyo bihugu bifitiye u Rwanda, kubera ko u Rwanda rwateye imbere mu myaka 30 ishize ku rugero rukomeye cyane, bigatuma abategetsi nka bose bo mu karere bafise ibibazo bitandukanye mu bihugu byabo bagumya bataka u Rwanda ngo nirwo rutuma ibihugu byabo bihoramo imvururu ndetse n'umutekano muke. Koko u Rwanda nirwo ruhungabanya umutekano ku butaka bw'u Burundi? Koko u Rwanda nirwo ruhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo? Ni amakuru agomeje kwibazwa n'abatari bake babona ko perezida w'igihugu c'u Rwanda General Paul Kagame ariko ararenganywa kandi ariko arazira ubusa muri no minsi, kubera ukuntu yakoze ibishoboka byose agateza imbere igihugu c'u Rwanda. Byose nyine mugiye kubikurikira muri ano makuru kabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube, usabwa gupyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Niki gituma Kongo ndetse n'u Burundi bagumya bavuga ko u Rwanda ari rwo ruhungabanya umutekano ku butaka bwabo? Niki gituma Kongo igumya yataka u Rwanda ikavuga ko u Rwanda ruyiba amabuye y'agaciro, akaba ariyo mpamvu ruhungabanya umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo? Hashize iminsi ibiri umuryango w'ubumwe bw'Uburayi usinyanye na leta y'u Rwanda amasezerano y'ubufatanye mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ni amasezerano yahise asamirwa hejuru na leta ya Kongo, abayobozi bayo bayamaganira kure, bavuga ko u Rwanda amabuye y'agaciro rucuruza ari ayo bwiba mu gihugu ca Kongo. Hashize umunsi umwe perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi mu magambo ye yagize ati, ni gute igihugu cyatera imbere kuriya nta bundi butunzi gifise atari ukubiterwa no kwiba amabuye yacu? Ngerageje kucyerekereza uko yabivuze kandi nkerekana nyine ko igihugu ca Kongo kigumya cyagereza u Rwanda ko impamvu ruteye imbere ari ukubera amabuye y'agaciro ya Kongo. Kuko se ni ukuri? Nguko uko kandi haba muri guverinoma nka Minisitiri Rutundura yatangaje ko igihugu cye gitegereje ibisobanuro bya komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi ku isinywa ry'aya masezerano. Uretse abo, haba ku mbuga nkoranyambaga abanyekongo benshi intero yabo niyo ngiyo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wasubije ko wiyemeje gukorana n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere bifite imishinga irambye nk'u Rwanda binyuze muri gahunda ya Global Gateway. Ikiza u Rwanda induru i Kongo. Nyuma yo kurebana ayingwe kumaze hafi imyaka 2, nubwo na mbere hose bitari shyashya, leta ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe w'intwaje intwaro wa M23 urwana uharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Hejuru y'ibi ariko, kuva mu myaka 30 ishize iki gihugu kigashinja u Rwanda gusahura ubukungu bwa Kongo biciye mu kwiba amabuye y'agaciro, ndetse n'imwe mu miryango mpuzamahanga yagiye ivuga ko u Rwanda ari icyambu kinyuzwamwo amabuye yibwe ivuye i Kongo. Ibi byavuzweho kenshi kandi byagiye binavugwa n'abatari bake, ariko igikomeje kwibazwaho ni disikuru zigera aho zivuga ko u Rwanda nta buye ry'agaciro rugira, ko amabuye yose rugurisha ruyakura muri Kongo. Ibi sinzi niba ababivuga baba bazi ko babwira injiji cyangwa ari disikuru zerekejwe n'urwango zakirwa nabo rwasanze ntibashungure. Ariko u Rwanda rufise amabuye y'agaciro. Mu buto bwarwo ntirwagira nk'ayo Kongo ikubye u Rwanda inshuro 84, ariko kuva mu mashuri abanza twize amabuye y'agaciro menshi cyane ari ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimo urufuramu, tatarite, zahabu ndetse n'andi mabuye menshi cyane acukurwa muri Gifurwe, Rutongo, Miyove n'andi masite menshi mu Rwanda. Sosiyete nka
redemi izwi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice bya Rutongo kuva mu gihe cy'umukoroni irahari. Abenshi kandi bazi inkundura y'iboneka rya koruta mu karere ka Muhanga mu mwaka wa 1998 ubwo abantu badukiriye ibirombe bakabicukura koko. Koruta yari imaze kugaragara ku rwego rw'isi ikitwa manu nk'imwe yo mu ijuru bahawe. Ibi ni bizwi na buri wese. Muri icyo gihe abaturage bamwe muri gahunda mu guhaga amafaranga yayo ngo bajyaga bafata inzoga bakamena ku butaka babushimira bati butaka waraduhaye. Ndetse kugira ngo hirindwe n'akavuyo, leta y'u Rwanda yashizeho ikigo cyihariye gishinzwe gukurikirana iby'amabuye y'agaciro, gaze na peteroli. Harya ubwo ibyo yabishyizeho ishyize imbere amabuye y'agaciro ya Kongo. Mu mpera za Mutarama 2024 guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yasinyanye amasezerano n'ikigo mpuzamahanga Rio Tinto Mineral Development Limited kizobereye mu bucukuzi no gutunganya amabuye y'agaciro, kizashakisha no gucukura lithium mu ntara y'Uburengerazuba. Aya mabuye yatangiye kuboneka mu Rwanda mu myaka ya 2020. Muri uwo mwaka ni nabwo agaciro kayo ku isoko mpuzamahanga katangiye gutumbagira, dore ko igiciro cya toni imwe yayo mabuye cyavuye ku mafaranga ibihumbi 44 n'amafaranga 90 by'amadolari cyariho mu mwaka wa 2022 kikagera ku mafaranga ibihumbi 61 n'amafaranga 520 by'amafaranga y'amadolari muri uyu mwaka wa 2023. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe mine, peteroli na gaze mu Rwanda Yamini Karitanyi yavuze ko kuba ikigo Rio Tinto cyinjiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bigaragaza ubushake igihugu gifise mu guteza imbere ubucukuzi bwayo. Yagize ati Rio Tinto kwinjira mu Rwanda bigaragaza gahunda y'u Rwanda yo kurushaho kwagura no guteza imbere urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mu by'ukuri suko abayobozi ba Kongo bayobewe ko mu Rwanda hari amabuye y'agaciro nubwo atangana n'ayabo, ariko kwihandagaza uti nta buye na rimwe kiriya gihugu kigira, simbibona nko kwangisha igihugu kivugwa mu baturage bawe gusa, ahubwo ni no kubagira injiji zirenze. Ikoranabuhanga ryaraje aho mu rurimi rwose wakandika kuri murandasi ukamenya amabuye y'agaciro aba mu Rwanda, ikoranabuhanga rikayaguhereza. Hari diplomasi, hakaba no gukabya mu bitekerereze idaha agaciro abenegihugu cyane ku bijanye no kubaha amakuru badakwiye guhabwa. Iyo rero ibi bibaye, disikuru za guverinoma n'abategetsi bakuru ntibigaragara nko gusebya ubutegetsi muri iyi minsi Kongo ihanganye nabwo bw'u Rwanda, ahubwo ni no kuyobya uburari kuri agenda politike igihugu cyagombye kuba giha abene gihugu bacyo cyangwa ibindi bibagomba byose. Mu bukire gifise munsi y'ubutaka, igihugu cya Kongo kiri mu bihugu byamunzwe na ruswa ku nzego zose. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bikungahaye ku mutungo kamere. Nubwo bimeze bityo ariko igihugu kibona iterambere ry'ubukungu ryamagamiwe n'ibibazo bya politiki, ariko nanone kikaba kidakwihitse ku bijanye n'imari y'igihugu. Felix Tshisekedi amaze kugera ku butegetsi muri 2019, kurwanya ruswa n'imikoreshereze mibi y'umutungo byari muri gahunda ze zikomeye. Ni nayo mpamvu mu 2020 yashizeho Argentiki nk'umuyobozi w'ubugenzuzi bukuru bw'imari mu rwego rwo gusuzuma uko imari y'igihugu ikoreshwa. Icyakora muri 2022 Kongo yari ku mwanya wa 166 mu bihugu 180 ukurikije icyegeranyo cyasohowe na Transparency International. Dukurikije imibare yatanzwe n'umuryango
80% by'abakoresha ibikorwa by'ingirakamaro batanze ruswa mu mezi 12 ashize. BBC yaganiriye na Jules Argent akuriye ubugenzuzi bukuru bwo kugenzura imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yamubajije ingorane ahura nazo muri ako kazi. Jules yasubije ko icyambere ari uruswa yakwirakwiye mu nzego zose, ati nta rwego na rumwe rwasigaye. Aha niho rero urebera ko ibipfa byinshi muri iyi minsi byoroswa umutaka w'u Rwanda. Imitwe myinshi irenga 120 mu burasirazuba bwa Kongo, imyinshi muri yo mu duce ifite hakorera ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Yemwe ayo mabuye ni nayo ayibeshaho. Birashoboka ko muri forode agurishwamwo haba hari nanyura mu Rwanda, birashoboka cyane rwose. Ariko se niba yose atahanyura ko aba yacukuwe mu buryo butemewe, ko Kongo ikaba ititunganiriza amabuye yayo y'agaciro, ayo mabuye aca hehe? Uburasirazuba bwa Kongo ni igice kimwe gito kuri Kongo. Katanga icukurwamwo amabuye y'agaciro menshi anyura muri Zambia ajya gucuruzwa. Ese amabuye y'uburasirazuba bwa Kongo yibwa n'u Rwanda niyo yabujije Kongo gutera imbere, byagera aho perezida w'icyo gihugu yibaza ngo iki gihugu gituranye gitera imbere kuriya gite kidafise ubutunzi kamere? Buriya rero kugira ubwoko bwinshi bw'ibiryo mu nzu ni kimwe, kubicunga ni ikindi, kurya neza nabyo ni ikindi. Uba muri uru Rwanda ubona intumbero za politike rufise, aho rushaka kugana ndetse n'ingufu zishirwa mu kugira ngo ruve aha rujye ahandi, rutera imbere. Rushobora kutagira ibyinshi ariko bike bihari bigahabwa umurongo w'uko bikoreshwa, buri wese abazwa ibyo ashinzwe. Kugira isuku, kugira gahunda na disipurine mu mikorere n'ibisaba gutunga ibirombe bya zahabu na koruta. Ariko iyo myitwarire iyo yimakajwe izana abashoramari baza bakurikiye izo ngamba, ziha umwanya space yo gukoreramo. Kuba igihugu gifite umuriro, umutekano, cyohereza abashoramari, ibyo biratuma gitera imbere cyane kandi biragiha ubushobozi bwo gutera imbere. Binavuze kandi ko kutabigira bibatera kwikandagira, kuko ntawe ushora aho adateganya kunguka. Ese Kongo ibyo yarabivuze? Ntiyabibuze, ariko yabuze abayobozi babifata nk'intego, bakabitoza abo bayobora na bene gihugu bikababamo umuco. Umunsi umwe abasirikare n'abapolisi bo mu karere bari mu mahugurwa mu Rwanda, bajya gutemberera Gisenyi, ariko banaga ijisho n'Igoma. Umurundi warimo aravuga ati ariko abanyarwanda muri abagome, mu kubura imyanda yanyu hano Rubavu mwarangiza mukayirungika muri Kongo. Ibyo yashakaga kuvuga birumvikana. Iterambere ry'ibihugu rituruka ku ihinduka ry'imigirire, ku bintu bito bito kugeza ku binini, buri wese abigezemo uruhare. Wasobanura gute ngo igihugu nka Kongo kitagira kompanyi y'indege? Wabisobanura gute? Iyari ihari yamaze guhagarara mu kwa 9 umwaka wa 2023, kuko indege ebyiri zari zishaje zikenewe guhindurirwa moteri. Indi yari yagiye gukanikwa mu gihugu cya Malte, ariko nayo ntiragaruka. Hejuru y'ibyo yari yugarijwe n'ubwenda munini ugera kuri miliyoni 100 z'amadolari. Gari ya moshi zakoreshwa nizo mu gihe cy'Ababiligi. Inzira nazo ntizitunganijwe neza. Nyamara ariko abaturanyi bo mu karere nka Kenya na Tanzania bageze kure bavugurura gari ya moshi zabo bazigendanisha n'igihe. Igihugu rero cyagombye kureba ibi kikanabishakira ibisubizo, aho gupfuka abaturage mu maso ko u Rwanda ruteye imbere kubera Kongo. None se yo ibura iki ngo mu bindi bice bitari uburasirazuba bitere imbere, abenegihugu babone amashuri, amavuriro, imihanda myiza?
Igihe kirageze ngo mu bibazo Kongo irimo ntayifuriza gukomeza ifate umurongo ureba ineza y'abaturage bayo. Abayobozi bagakorera abaturage aho kubyuka bose basoma abasuye u Rwanda. Amasezerano yasinywe nuko bose bakajya aho kuyamagana ukwezi kwashira bakagana kuri banki bagahembwa. Ibi byo gukinga abaturage u Rwanda mu maso biha icyuho barusahura mu nduru bareba abandi bahurigiye muri ibyo ubundi bakamenyereza bitonze. Igihugu Antoine Felix yifuza kuzagira Ubudage bwo muri Afurika bikarangira kigaburira abandi cyo cyarembejwe n'inzara. Ibi bikemurwa na ba nyirabyo na politike zihamye kandi zifise intego ndende, aho buri wese afise kandi abazwa inshingano, kandi aho ashoboye ari we ukomeza nyine gukora. Ibi byose nyine birerekana ko ibiriko birashikirizwa na Kongo ndetse n'u Burundi, aho ku ruhande rw'u Burundi ruvuga ko u Rwanda arirwo rutuma rudatera imbere, ku ruhande rwa Kongo narwo rukavuga ko u Rwanda rutuma rudatera imbere, ariko benshi bakabona ko ari ishyari aba bategetsi bo mu karere baba bafitiye u Rwanda, kuko nibo bagakwiye kuba bateye imbere kuko bafise amabuye y'agaciro n'ibirombe byinshi, ariko ibyo bikaba ntacyo bimariye abaturage bato bato kuko byigira mu mifuko y'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru.